The All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Drivers Association has reiterated its disappointment over the state government's inaction on their long-pending demand for a clear policy governing tourist taxi operations. The association reminded that it had earlier staged a sit-in demonstration at Khandailat, Shillong, pressing for regulations to ensure that only Meghalaya-registered tourist taxis are allowed to operate at prominent tourist destinations. Despite prior discussions with the Director of Tourism, Cyril V. Dingdo, Chief Minister Conrad K. Sangma and other officials, the issue remains unresolved. Speaking to reporters today, Association President Ricaldinus Dorling announced that members have unanimously decided to launch an indefinite strike beginning on the 16th of September 2025. The move comes after the lapse of a one-week ultimatum given to the state government to respond to the association's demands. Dorling asserted that the agitation will continue until the government frames a policy that safeguards the rights and livelihoods of local taxi drivers by restricting tourist taxi services exclusively to those registered in Meghalaya. Kalong ba hadin ketum sengi mengilak dap pelong yang tu jeng kelai menguar kumbang ila pentip sarkar ba sitiong in airport jeng airport ke sarkar kalong bang ila pukut benen ke sengi de mentang sengi karai kalong ke ni syong lang kinong ilam ba per ni hapok jeng ilam jong ka All Khasi Meghalaya Tourist Association karai kalong bangin shimbe ya ketu kalenti kalong bangin bu ya ka strike na du kan trik mentau penai di banyak hap baik ketak strike kan dei baik tang tourist spot sekibai pat kicaka lani kini ban ong ba nagahoti Shillong mo kita kilenti kinlong ke bayat be ya enti enrei na kalian jungi ngi kum kinang lam jo ke nong nya kali kamai ke beri nyutat nya sim ya karai be ba ngin pelong be straight tang ki tur spot klem de bu por tat adu ba soka kan dapat ini ngin sampai pat ka wi kalenti bangin ya cikmat kata ka jingrung ke jingmi kalong be bangi ong bangin straight tang i kali panabar ke jela yaki try jela jungi rei kumbang juang magpon ni pan ni dawai ka terus spot bandam syak sui kali bana bar ke jela te ya kata ka jung mi jungki kita support terus spot pan kalong ban kalian ke jungi kinong ilam jong terus taxi action prepare kalong mangim kwa ban kit kli nama kumbangan ong ni kemo ap hundur trik ngan pensai kiat mo halo kata ka jingkeli jonghi kalong ba ap hundur trik jong nai jun nilai kendu yu konrat sangma nilai keren halo kata kum ginong ilam jong ginong nyak kali kamai nilai keren hang bai dei ba ong ba ngin khang i kitur spot tu ong nakalian jong ong kalong kum no la dangi kut no tang khana para mo te ngingi ong nakalian jungi ong ngilong kebal kloi benne mta tu ong halo bang keren ya kata apa ong chip nastar konot sama ong ba kit kli no pi ke ni kam te nakalian jungi ngim dei ke sarkar ginong nyak kali kamai ngim dei ke sarkar kade kam lam jok sarkar te ngingi pan yang ni kalong bagani kan ru terik ngin kan sai bi hang ni ba kan long kum ka jing persyang ga berit lada kalong na kamlong mo kamong ni ong ka strike tang hoi ka de ka strike tang balong kalong kum ga jing persyang ga berit kan ru terik seneng jong September ngin klem da bu po de ka strike bat lada long ga bala ngin pe ikai ga ban ja balong te lada ka sokar khot banyak kren no ite na ga jungin ngin long ki bakloi banyak kendu ka soka banyak kren lo ka mat jing da wa jungi iba julet cepo airport bat para nyonya kali kemai para hagabai dei bai kren ibak Cyril V. Dingdo mo yang man ai subsidies hagabai dei banyak kren ada ni hang tei pot ke airport po goti ndai du mentaru ya katuru kampat urlong nilai song lain sin sausin kampat urlong kini ki bar khot ki dei bai kijing pen thami kijing pen sedang ban pelip ding ya kini kijing ki jongi kinongnya kali kemai bat ngong i pi hani kapor pat jong pi ba ko sarkar wat lek kai kon jelek kai yang kinong nya kali kamai terus ki badai na pok kecela ke state ke bi jongi lada ka ka bangi tumu badai banyak ngila na borok sikat tu Arsenal menta ko mangi kun ngong ba ngila yai da ka kor ke buram henry kata ka kor ke buram na kalian ke sarkar kamdan ka bakut kalong bet ba art trik ni kendu yo chief minister kalong bet na u bo ong ba soon will call back bat ngan ong ni fiente ni ngila pun kre ta soon bangin yo pen strike no architecture spot kiba tangi kali pada par jela bak pimbit bandung hakitur spot but kai ke bangin ong na kali yang ji kun kinong ilam jong tourist taxation berkhoj jong brinyo tap kalong pa ni nginum la ban ong ba pi1 hang ni pok jela jungi
ki nong chungok kai bawan ka jela chungi ki dei pek ban sim kali da ki turis taxi ki ban jela ka jongi da ki wei pat ki kali ki ban bar jela bakin rung ha pok terus spot bat hadin khat rutrik bangila bu igene strike ngin bu klem bu por ya kan ga strike chungi nala ka ja ka long kumudo ka sorkar ka di ban kit kli igene ka kam nak yang jungi kinong nya kali kamai kalong ba ngin khe lupai kali bala da ki turis ki bawan da ki inova ngin penbiang ki inova da ki bawan da sumu ngin penbiang sumu bawan da traveler ngin penbiang traveler wat penbi jingi da kita ki scheme ba pair namar kita ki scheme yang ong baik directly ne ki prime ki ba kali ba pair ki bangi diminyo ngi kinong nya kali kamai hang ni ki ba dei hi khasi ong baik ta ki driver khasi ki dei itu ki prime kali prime ki badai ki dei banyo mi khasi kalong baik namanta utrairi kali ka jaka set semsiar semblang ngak beli ngap onong kata namar ki bala yo menta ki prime hadu menta mene don ki bala yo lai banai ki pat yo kowe ke trip tak ada ngap onong nam tau trairi trai muluk kali ka jaka set semsiar semblang nam tau trai bari kali ka jinyo nong ban ka jing poho pahai ke ban kin kamai saho akane ke jela ka bai ki jing ka jela ka ribi ki jongi What do you improve?